Kwa bebe me Adom TV Badwam na o hye mambo atema de ahosepe no akogua ma ye da so ne team ye Sandra Kaponso ye do masede adu so no nkomo we hu hia honam no honamani no e wo se wonya enkumpa ne samna padi dware ansana na ye samna na Banimino enterprise for de ye te wo mu nkomo na aso mo hyase alata samna no mo dware no sra no so kekana de first no pamnim se sa de sa so. Now it's a line be wom. Now the dware na who sa jo ho. Oh, Charlie, omo too much. Nti na no manya kwan nya wo mo ha de ese won so medi omo dance e de kire Banimino enterprise me mo akwa ba. Owura Gideon kwasi twum. Eh. E do ya fa your boss din pa o. You know why? Because on the adwen dan twum so. Ti me sure say you are our the first two ne de. So de ne be kesesa. Yes sir. Ti nyame shop pa general manager de ba Banimino enterprise. Omo ena ede alata samna alata diamond natural soap super moya ade nyame show ye ni hu komo kakra ye kase Banimino enterprise ede no wadwama so Banimino enterprise a cosmetic company de ye sheda ye pan poteni alata semina na ye alata semina no sonko enye tuntum de ni bi we ni yellow kakra na e nice lemon fragrance yeah ye de say ye de shea butter cocoa butter efra nti se wo di dware a e ma honam toso na se bia wo se ye tai kokrom e ma no moko krom na dodo so ye makeup no se mina ni pu ahuro pa nti se bia wa sweat and makeup o wani ma etimi sa sweat ni makeup ni nyina free na ma honam so atoso kama pa nti ene no cosmetic shop be ne de yen kan samna no e ho asem okay ye hu no asort nti se ya na ni nyina tie nti hwan no hwan na ebenya bie like we ni mu say no ye tu kwan no ne ade a possible say betimi anya bia kwa na amano no fo a ehwe sabe u tu kwan betimi afa bia kwa because standards and food and drug certified it would be when akwanya de akwa akotu kwan but ade ba kono so obi atimi use because comfortable be say ade na semina no mode oba picture na ato yes won say e ma de ohu hia e ma na ka say impuna ipu yeah dom so okotoba aye na obe use bi but obi atimi de bidware na be shop cosmetic shops here urura bi ton cosmetic shop be say obenya diamond beauty soap okay we say alata garden but edin e ahye nso ye diamond beauty soap nti kwa ahwe say ube diamond logo no. Oh, okay. It's the same thing, Anna. It's when you cool honey. When you cool honey. Maybe some cool honey near there. Cool honey in the same here. Hey, do you some Semina pa. I don't care for but you. Oh, yes. Oh, cool honey. When you cool honey, cocoa butter, any honey. And I win ye lemon fragrance. No, you know, median so. Now the Jerry who said now skin now what is say very good and ubenya bi so ato cosmetic shop in America and the office back La Paz on a head office no what we say ye Ghana here traffic move e bia benya bi ato La Paz Kaswa Kumasi so ye wa Alaba cha house ye ni UBA bank the din hwe ni mu and ho so ye ni Ola secondary school the din hwe ni mu ko Techima so a ye ben NDC for head office no okay cosmetic na nti akese no is the same thing ye wona akese na nti we ni cool honey no ne kese ni okay but me inside saso ha nyina lemon fragrance one but different sizes one say dodo na omko boarding school the same say wonya pill wonya we term e do betwa uti kakra bi epu ho bebre na boarding school so munsio dodo so ye borehole sa jesu wonya wonya semina amiye din be pu ahuro kama ampa the target ni school for no esa abata obi anya bi ofi ngokwa nya ba ko she ne transform wa ye free mo ya de dodo na de ni ka wo mo ho kra ne se Mother's Day aye die no 14th Banimino enterprise for mother mama be kan yen ho programs ne do so but e dey ntina mo de mo support abeta Adom TV na paye dwumedie ade ba kwa ye share ne so ne se and ye nanom our mothers no omo hia and free yen collaborate there ye nya wo de a wo ma me ne hwe o hwe wa wunyi se den kra o ye wo ma me ba hu sa kola na se mo shede to program e si ho se mo be hye enanum anuonyama esese ye beta mochi ene ya hoodin ene ye sika ne bibia beta mochi na yetimi eda ye nanom ase e wo dwuma pa omudi e maye
ene ye da mo ase nti so mo ba ada no a de no mbe hu ho de ne expect nti da no mo ba ubenya your products ni nyina ho na enam Adom TV so nti no ba will give you a special discount. Yes, special discount. Then so mothers ni bibenya bi akofu. Oh yes. You maybe mu hampers cry you know. They should come around. That's so mo ba. That's so mo ba. That's some de tete de no a ne de niema honey ne lime no ni ade afrem. So on the lime na obesha da to de atwitwu omotu ni ade no. De afra samana ndada. Nti na esi was an self contained. Yes. What the lime na atwitwi. O sa de samana no su dwade. Nti nka bi e wo ni pedua ho no. Ebe yi de afri ho na mani san ni nyina nso. Ebe yi ni nyina de afri ho. Ti eda mo ase. Ma yenya contact. Ba se we ebi obi pese onu su tubia. Ti o pese o tubia eno offer your numbers na 0555 777 689. Yeah, relax my number bobiem. 0555 777 689. Okay. 05 miensa 7 miensa 689 to offer you know be dim common at show prices ni nyina na lebo nya din until ukita fasa 500 cedis kra ubetimenya all the samples all the types ni nyina na utimi dia kwa kwashidwa. Okay. Ufa one pack kra woton ubenya mfaso was. One pack 140 130 and ubenya dodo ma at least unya 5 10 cedi obaku bia so kra. Well, business man wonya no mo to freya eda mo ase nti no Banimino enterprise 4 nyame ya Adom 14th ye nyina ye nhia Mother's Day na paye na wo mu product unso beji bi nkra na ekɔ school no ye nya bi ma won wo amono ne ba bi a wo bia no ma package ne fine nya de se behwe agu ne emamu na ase wo ne ma nya bi ne kɔ fa kɔ ba bi a wo bia ye sure so bi edi be free hakọ no o say pe bia mutimi shepe ema ne nsa chime kan be disa nkita even Ghana hakra be bia o pe say wo Kumasi branch ye obi otumu e wo north e na ye wo Techima so ti be bia o pe bia onya frey a ye be original ye de abro. Okay. Ne wadawo my fancy hey me pacho ye da se papa